Živijo, danes je petek in danes imam meet and greet v Big Bangu and I am so excited. Mislim, brez veze, da sploh delam kak dolg intro, zaradi tega, ker ura je like pol, čez pol ure se začne, tek da. You should see me in a crowd. V glavnem, čez pol ure se začne, tek da moram jaz zdaj it. Boste videli, kak se bomo imeli na meet and greetu. Upam, da čim več posnamem. Sicer bom sama. I don't have a camera person, but it's gonna be fun. Anyway, ura. I need my ura. Ura, tukaj je. Ne. Še nekaj moram. Šminka, pa en lip gloss. Ne, cega imam v torbici. Telefon. Idemo. Počugasnem. Jaz bom zdaj cel dan tukaj stala in bo se folk slikal z mano in bo ful fajn. Wow. Ful je weird, ko se snimam tukaj. Ne nobedne. Iskreno me nobedne gleda at this point, ker že vsi tako vsi vejo, da sem... Anyways, tole imajo VR in... That looks scary, okay? That looks kind of really scary. Dobre sem neki, oh my god, I love it. In dejansko pač se izgleda skoraj tako moj setup. Zdaj, ring light, Minecraft, Windows 11. Section. Tu se zdaj počutim kot doma, gled. This is my home. I love it. Glej, kak je cute. Oh my god. Kaj imaš tam za testirati? Kaj imam doma? Kjer veze? Veš, kdo sem? Pogobrica. Iščem kako igrce za igrati. Da si probam računalnik. Roblox pač imam vse te igrice in izbereš tisto, kot ti najbolj paše. Jaz imam svoj account. A imaš? A lahko... Zdaj smo se slikali, boš pokazala sliko. A mora se še razviti prvo? A ja, una. No, lahko pa te to pokažeš. Jeeeej! Slikali smo se. Oh my god. Ratalo je, prišel je not. Ti, ko si skozi to zaupam ti mojo kamero, zdaj boš ti par minut snemalc. Snimaj, ko jaz igram. Če bo slab footage, si ti kriv. A zdaj moram jaz... A lahko chatam z ljudmi. Oh my god, but I wanna like... No, v glavnem, če vas zanima, lahko tudi igrce tu igrate, pa sprobajte, kako dela računalnik. Ker to je pa računalnik, pač lej, it's beautiful. Oh my god, jaz bi ful imela takega. A si ti videla mojega? Prvič v life bomo zdaj sprobala Fortnite. Tukaj imamo tale Big Little set. Big Little, you know. Tak da, jaz v life-u nisem igrala Fortnite, tak da imam tukaj pomočnika, ko mi bo razložil, kaj da fakt se tu dogaja. Zdaj tole je... Povej. In zdaj Q je za buildati, da lahko... Predržala, svoš? Fuck. Q je buildanje. In z levim klikom buildaš. Dobro, in... Kva editanje, čak, postav zid. Kaj misliš, koliko dolgo bi zdržala, če bi šla v dejanski game? Recimo 1 minuto. 1 minuto, pa štopali. Ja, lahko. Naštimi. Dobro. No, kako je sedeti v tem noter? Malo dobro, boljše kot včeraj. Oh my fuck, god, kaj je to? To je lobby. Okej. Bom ja za hecno. Kaj je to? Ok, ja, ESC. Oh my god. Lej, takoj ko lendaš, začnemo štopati. Sem že začela. Se ni važen. Kaj da fuck? Se ni važno. Daj mi Džanja. Evo. Oh my god. O moj bog, moga biti. Ok, tu so pa tudi borovničke manjša verzija. Oh my god. Daj ti moraš... ne, you don't survive. Daj, Peter. 43, please. To je dober rezultat, ne? Se to dobro. 3 minute 32. Dober cajt. Yes, the best Fortnite player na svetu. Reč. Ja, vidiš, strinja se. Prvič v life sem igrala Fortnite in zdržala sem skoraj 4 minute. Da. Koliko
Koliko si ti zdržal, ko si prvič igral? Naredil sem že prvi rektor. Hvala ti. Odlično snemalec si. Kje smo v Big Bangu? Ja. A kje igraš igrice? Ja. Kaj pa igraš? Če rečeš Fortnite, ugasne. Fortnite je za me. Petko. Tega noben ne igra. Fortnite cancelled. Sploh noben več ne bo igral v Fortnite. GTA. Ja. Glej, to smo mi dva. Oh moj bog. Cute. To jaz čakam. Ko mi čaka na prijateljove. It's gonna be so epic. Da naslednji čez tole domov nesem. Like, come on. Živjo, dajte mi vse petke. Hi. Hi. Ful ima lepe uhane, smo ugotovili. A boš pokazala uhane? Meni so ful všeč, le kako se lepo slikajo. So beautiful. To ful spada notro v gaming, ampak...